باشه مگو اوا درس میا هفته درس میا داویه و آنا تشتی که من نویسی حتی آنها je me suis préparé ده مدگو je prépare un repas je prépare un repas یعنی از خورنه که حاضر دکم یا je prépare à manger از خورنه که حاضر دکم تمام. که از بجم j'ai préparé یعنی من حاضر کرد j'ai préparé quelque chose متشکل که حاضر کرد لیکن از بجم je me suis préparé یعنی من خواه حاضر کرد je me suis préparé من خواه حاضر کرد مثلا تقولم بجم je me suis préparé pour le match je me suis préparé pour le concert مش بولا concert خواه حاضر کرد مش بولا ماتش خواه حاضر کرد باشه بارم سر وقت بی باشه میتونم که اوکی ایجا مگو je me suis dit مخو خوگو je me suis dit c'est difficile مخو خوگوت اوا ایشکی زحمته اوا تشکی زحمته انا ام دوام بکن مثلا ام دیسا تشتکی بنویسین الور از بجم je me suis mais je crois même Mino Kavia Darou je me suis acheté un livre je me suis acheté بارون بتعرفتي چه معنی je me suis acheté مخورا پرتوکه استاند aynen süper yani evya der مگوتو بیا من خواه مگوتو مخواه حاضر کرد مخواه شاش کرد لی اویا تنه نای معنی من خواه تی معنی من جخواره من خواه و من خواه تی معنی هست آدور ده مثلا دبه مش خواره كتير اكستونت مش خواره je me suis acheté un livre إجا فاني تجي بخيراتي est-ce que tu nous entends Fanny Oui, je vous entends. Ok, très bien. Ben, on va attendre 10 minutes, on va réviser un peu en fonction des arrivées. Après, on va faire une petite conversation. Okay. Alors maintenant, c'est le dernier cours, genre personne n'en a plus rien à foutre, personne vient. Non, la plupart, comme c'est le déconfinement, là, par exemple, Baran, il est dans le transport, Ramadan, il est dans le transport, donc c'est peut-être un peu ça aussi. اما مستعد گفت ساعت 70 دست بید که باورکم بوی نوی نه که گل درن که مگه 70 دست بید که وی دوسان نویسیه سر واتسابی الله نه یا ولی من خود صادی تفسد حساب نرم من خوشاش کرد گلو il dit que j'ai écrit De quoi درس هفته pardon Non, Baran, Erdem dit que tu as écrit, tu as écrit qu'on commençait à 19h, et je me souviens pas. Tu allais مذاكر با Erdem. نعم ما استعمل مذاكر تكنت درس هفته هاي من نساش فهم كريه مگو درس هفته یاداویه. Ok, je me suis acheté un livre, très bien. باشه. Alors, مثلا که از بجم je me suis brossé مثلا je me suis brossé فرچکرنه مثلا brossé فرچکرنه که از بجم je me suis brossé یعنی مخو فرچکر چاوا از بجم je me suis brossé les dents تی چه معنی اردن؟ دران aynen که از بجم je me suis brossé les dents یعنی تی معنی من دران خواه فرچکر je me suis brossé les dents hop من دران خواه فرچکر voilà je me suis brossé les dents Fanny ça va qu'est-ce qu'il t'arrive Changuinet. Ah ouais Ouais. Fais gaffe. Ok.
تشتي كو ام درسا تشوي داهين بون افانا بو يعني اف بو كيم زيدا كو از بيجم مثلا on s'est acheté un appartement يعني تش برا on s'est acheté un appartement On s'est acheté un appartement. ما خورا دايركستان. aynen super on s'est acheté un appartement نخورا دايركت باشه كو از بيجم Erden, quoi, ils se sont achetés une voiture. Ils se sont achetés une voiture. أي خورا عربكستان. نعوي. أو بيا ما يقولها il s'est acheté. إيس. أبيا أوانا شخورا عربكي كرين. أوانا شخورا عربكي كرين. عربك كرين. قال لك ده أبغى بشيء زحمته أوانا. بس بيجم أويش خورا عربك كري أوي. بس هم بيجم مثلا از تو هم قصه دکن باران هم از بحثا اردن دکمن بيجم اویش خوره عربه کری از اوی چاقه بيجم il s'est acheté une voiture. Il s'est acheté une voiture. Alors, il s'est acheté une voiture. Oui, je crois عربة كري. Fanny, si tu veux, tu peux revenir dans 20 minutes. Hein, Ouais. Oui. Non, ça va aller. Enfin, okay. Si ça te dérange pas que je reste, je peux rester. Ok, non, pas du tout. Je le dis pour toi. Non, ça va. Ok, parfait. Alors, Erdan, t'as une vie ici, tamam avant? من الويسي. Ok, tamam. أنا بتحكي تكرار درسين خوين بريمه بكن از چند هفت برسا جواب برسم من بتحكي تكرار بكن كابي چطه بیراوه چنای بیراوه مثلا امورن برساكيش درس 8 مثلا برساكيش درس 8 درس 8 ده مثلا مديتيه مگوتيه qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut avant چه معنی بده که کردن qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut از ليش تعرف درس وان درس بعد استنبول از ليش qu'est-ce qu'il veut voilà من نفسي qu'est-ce qu'il veut يعني وكي او شو الخازه aynen اساس اول چیه qu'est-ce que il veut ya بالنسبه que و il بدنجر ده او كن دقه دست بيت كلو ما بهذا الزلقي qu'est-ce qu'il veut او چه دخوازه جبر باران جمرا بيجا باران كو از بيجم il veut un interprète يعني چه ما مستبب ولا ما تهزهات بشوید کاری دوباره بگیم تشتنه نیستم تهزهات كو از بيجم il veut un interprète يعني چه il veut un interprète interprète il veut او دخوازه interprète چی بو؟ interprète ترجمانه او ترجمانه که دخوازه aynen وصل او ترجمانه که دخوازه باشه او مثلا درس 180 اما اونا پیچک دیسا ها توره که باویژن مثلا میبرم درس خواه نها مثال درس نها ده من چی گوتیه گوتیه je veux un rendez-vous s'il vous plaît گوتیه je veux un rendez-vous s'il vous plaît اواته چی معنی اردن گوتیه از راندوو که دخوازم کرم آخو والاش كلام آخره از راندوی که دخواست لطفا خیلی دور بار اوکی خیلی دور بار aynen
راندوی اکی دخوازم متکاربو مثلا بگوتا un rendez-vous s'il vous plaît voilà بگی پرکند بو لی بیساجی مرد کاره بیجم اوکی اواجی جدرسا میا نه ها بو مثلا تورکی باویژن امبارن درسا ده ها مثلا درسا ده ها ده امچی هم بونه دبیجه چه دبیجه je comprends pas le kurde اواته چه معنی je comprends pas le kurde برا اردن بیجه جمعه je comprends pas le kurde اردن دنگ اردن نای je comprends pas le kurde بارم تو کرم که از کردی فهم ناکم. aynen az kurdi fهم ناکم je comprends pas le français az فرانسی فهم از فهم ناکم. بیش پر باشه دیسا پرسکی جاج درسا میا 11 امی بیجن گوتیه c'est pas normal c'est pas normal یعنی چه c'est pas normal اوا نه نورماله. aynen اوا نه نورماله گوتیه c'est ici یعنی چه c'est ici اوا برا. برايه دبیجه برايه c'est ici برايه مثلا دبیجه پرسک دبیجه شركات مثلا بيجن l'entreprise بلا بلا l'entreprise X شركة X فرايا مثلا est-ce que c'est ici l'entreprise X oui c'est ici بله فرايا et alors برا اردن جمرا بيجا اردن دبيجا c'est pas prêt يعني چه c'est pas prêt نه آماده aynen hem te معناه نه آماده هم جیته معناه نه نزدیکه نه نزدیکه après oui voilà c'est pas prêt et c'est pas prêt هر دو جی دو معنی وانا هنه اوا جی درسا میا 11 بو ام بچک دنجی هرن مثلا سر درسا خواه 12 سر 12 چی بیجه دبیجه hop امبارن alors déjà je suis français mais je parle kurde je suis français mais je parle kurde اما چه معنی از فرانسیزی دزانم از کرد. نه از فرانسه من از کردی دزانم aynen je suis français mais je parle kurde از فرانسی من لی از کرمانجی دزانم باشه ام دوام بکن اول درسا میا 12 بو اول سر درسا 14 مثلا دبی چه دبیجه j'habite à Paris mais je suis pas parisien j'habite à Paris mais je suis pas parisien اما چه معنی از پاریسی دیجیم لی از نه پاریسیمه. aynen وصل j'habite à Paris mais je suis pas parisien ok as le parisien روتنم لی از نه پاریسیمه نه پاریسیمه باشه جاوی پرسه ها جیج بونا که اردن جه درسا میا 15 درسا 15 ده دبیجه چه denk شما مستند تمام هم پرسا خونه پرسیه دبیجه tu viens de la Russie du coup tu es russe tu viens de la Russie du coup tu es russe tu viens de la Russie چه دبیجه اوا گلو ما مستند نبیست کاری دستم از آنها بنویسیم جی du coup tu es russe اگه یعنی تو روسیه ایتی یعنی تو روسی گلو دبیجه تو روسیه ایتی نه تو وین دو voilà tu viens de la Russie او نه معنی
تي معناه تخلك روسيا يعني تخلك روسيا يعني تروسي أو الصبات الروسي أود دكو يعني يا دمي دوكو هم تي معناه يعني هم جي وصابة وصابة وصابات الروسي دفردا مساتي معناه وصابة تخلك روسيا وصابات الروسي دبجا وصابات الروسي الروسي نه ام تكلم سترجمه بكن پر باشه ام دوام بکن درس میا 16 de 16 ده مثلا گوتیه comment elle s'appelle yani چه که باران گوتیه نوی کچکی چیه aynen süper دبجا il fait quoi yani çe تزیان ندن Erdem Il fait quoi أو تشدك ev çe dike süper ev ajî dersa me ya 16 bûye باشه em warin dersa hevdê dibêje çi ez ana Fransîya wî ji we re nebêjim lê Kurmanciya wî ji we re bêjim hûn ê jî min re bikin Fransî ez ê bêjim ew şermok e ew yê ku ez behs dikim keçik e ew şermok e ez ê çawa bêjim bana Elle est timide. Bravo, super, elle est timide. İja yek jî ji bona Erden ku ez bêjim binê ji dersê ji te dipirsim dibêje pirsye gotiye ew bisilman e ez ê çawa bi Fransî vî pirsa bipirsim ew bisilman e Erdem Erdem internet oyuncağımı. Valla internet cemidî qeşagirt dibêje baran Vous êtes musulman? gelo مسلم نبيشت بقول Gazi Erdem de pasacak ya. tamam Est-ce que vous êtes musulman? نه دیسا جی نراسته اردن پرسامه اوه تو ویاج مرا بکی فرانسی او بسلمانه il est musulman aynen süper il est musulman süper اوکی اواجی درسا میا 17 بو امبارن درسا 18 دیسا پرسه کم بپرسم اپ dibêje çi dibêje j'attends le thé yani çi j'attends le thé baran Ez benda çay. aynen ez benda çayime j'attends le thé keke erden tu jî ji me ra dîsa ji dersa 18 mesela dibêje çi tu ji bo çi radyoyê guhdarî nakî Tu ji bo çi radyoyê guhdarî nakî Pourquoi tu écoutes pas la radio Super. Pourquoi tu n'écoutes pas la radio Super. Dersa me ya 18 em derbasiyan 19 bin ev pirsêha ji bona kekê baran e kekê baran dibêje je cherche un interprète çi manaya va Je cherche ez tercümanekî digerim. Super. Kekê evden kekê emra dibêje j'appelle les pompiers. J'appelle les pompiers. Denge kekê erden çû j'appelle les pompiers. Baran tu bêje j'appelle les pompiers yani çim tê çi manayê Ez telefonî îtfayê dikim. Aynen. Ev ya baran divê tu vêya jî bizanibî gava ku te got j'appelle les pompiers esas du mena wî heye yek ez telefonî îtfayê dikim ya dudiya jî ez gazî îtfayê dikim apelê tê mena gazîkirinê okay? Mesela gava ku tu dibêjî je m'appelle Firat je m'appelle Baran tu herf bi herf çi dibêjî zanî tu dibêjî
از وکی باران گازی خود کن همین وصل بیشه اوکی ام در باسی درسا چندا بن 20 بله فرصا 20 ام را دنگی متیته Oui, l'intelligence. اوکی ام را درسا 20 دبیجه à quelle heure est-ce que tu travailles یعنی چه À quelle heure tu ساعت چنده دخوتی؟ تمام سوپر باران توی چا بجی تو ساعت چنده در رادزی À quelle heure t'as dormi? رادزی نکو رازایی à quelle heure est-ce bah, à quelle heure tu dors À quelle heure tu dors? تمام سوپر ام در باسی درسا 21 بن 21 بلا اوی بیجه که من با امرا برا بیجه امرا بیجه je vends un vélo je vends un vélo یعنی چه je vends un vélo je vends un vélo من نویسی وایاته چی معنی je vends un vélo یعنی از بسکلیت دکرم؟ نه نه je vends نه معنی دکرم ده معنی از دفروش pardon. Oui, دفروش. Je me suis trompé, voilà. Eh oui, tu t'es trompé, mais c'est normal, hein? Ouais. C'est normal. Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. عندهم بكن إجا دورة كاكي دورانا فاسي شعار نظام يوم ربي خير ولا إيرو خوشة درسه و أما بيجي درسه شخصية والله ام دوام بکن مگو چه مگو اوا درسا 21 ما دپرسی اره 21 باران تی چا بجی از بینا اکی دفروشم از آوایی اکی دفروشم بینا اکی دفروشم Je vends un appartement. نه işte خطایی که پر خوش کرد خطایی که پر خوش کرد آپارتمان به فرانسی نه معنی آپارتمانه آپارتمان به فرانسی تی معنی دایره اینجا آپارتمان همه یعنی بینا آپارتمان ایموبیلیه یانجی نه با بجیم ایموبیلیه ببوره ایموبل یانجی باتیمان ایموبل یانجی باتیمان Je vends un immeuble. Un immeuble. Un immeuble. Je vends un immeuble. Je vends un immeuble. Voilà, je vends un immeuble. As beneficinem. Ok. Tac. Très bien. Ana, eğer denge me boş ben saat hafta ama vid dersa xo yekcar çekin ama 40 دقیقه شونده بقدن حتی 40 در واسه دیگه ساعتی 20 دقیقه باشه از اما چه بکن هید دوام بکن شخورا پیش و هرن 20 دقیقه شونده گوه 20 دقیقه مما هون 10 دقیقه هر یک جواب به فانی را قصه کن باشه جواب صحبت اوکی ام دوام بکن درسا 22 دیا بپرسن دبیجه 2 secondes monsieur je regarde tout de suite les réservations 2 secondes monsieur je regarde tout de suite les réservations elden kerem ke اما استاد گفته 2 ثانیه مسیو تو دکاری تا کردی با دوباره به کردی نه به فرانسی 2 secondes monsieur je regarde les réservations tout de suite
گوته 2 ثانیه میشه از او که میزه کم رزرواسیون میزه کم همه ها aynen. بجم مثل 2 دقیقه 2 ثانیه صبر که 2 دقیقه صبر که همه از آن le réservation دنیرم. Je regarde les réservations tout de suite. Je regarde les réservations tout de suite. دوباره که وقتی اگه 2 secondes monsieur 2 secondes یاد بجی دقیقه کی صبر که به معنی دقیقه کی صبر که انا اول بجم دقیقه مینا من اند بجم دقیقه کی جا دقیقه کی هم 2 دقیقه اول بجم 2 ثانیه اوکی از آن حال رزرواسیون دنیرم حسن تو بخیراتی حسن خودش ترازی بی خیراندار بی سلام رئیس بو حمیا سلام حسن بخيرت لا حسن بچه ها باشم دنگی تته ما خوش دنگی مجی تته ام تجی تخ بله تیماز ام تجی تخ ناو اکی وی چمی امانا تور کی داویژن ام مج درس یکی دست بکر ام آنا دچنه حتی هفته یا ام هاتن درس 22 یا بله ام آنا درس یکیش 23 یا جته بکن درس ما 23 یا ده گوتیه j'étudie l'histoire. حالات چه معنی؟ حسن j'étudie l'histoire. دنگه تا قطبو یا خط شو؟ دنگه تا خوشنای هست که او خوب بگره جاردن وره اردن اگر دنگه تا بیت تو بیجه j'étudie l'histoire تا چه معنی؟ ما مستعد استواق حکایه نبو استواق هم حکایه هم جی تاریخه اولا از تاریخ دخونم aynen از تاریخ دخوینم سپر باران تو جی بیجه از جغرافیایی دخوینم j'étudie géographie la géographie la géographie حسن کا قصه که به دنگی تا چاته ما مستر دنگی متی؟ آنا دنگی تا خوشته اوکی ام در باسی درس 24 بن ایجا از او نکم از فرانسیاوی نبیجم از چا بیجم تلچه گو دارید کی حسن تلچه گو دارید کی با فرانسی کود کوا جاردن بیجم دنگه تنایم حسن دنگه تنایم مخابن نظام چما دیسا قطبو باران تو بیجه تی چه معنی امی چاو بیجن تو چی گو دارید کی؟ est-ce que tu écoutes quoi من چی گوت بو تو جاری پشتی اسکوی کوا پرسنای اسکو پاشتی نما یا امی بیجن تو écoutes quoi B est-ce que یانجی امی اسکوی تیخم پشتی کوی امی بیجن qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce que tu écoutes quoi okay. Yani deux formes qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce que tu écoutes Yanji tu écoutes quoi Erdu jiddi bil باشه ایجا ام در باسی درس 25 بن برا که اردنج مرا بیجه که اردنج بیجه ایزابل جبوی خودی ام لورا چید کن همه چاویا ترجمه کن ایزابل جبوی خودی ام لورا چید کن دنگی اردن نایمه اردن خطا اردن دیسا خود اردن پس زور دید خود کرد که بنده حالا چه دوه
دیسا توی همه اشته بپرسم باران توی چا بجی بابا ایزا سوک یردن دیگه هات سوک. که اردن دنگی متیته اگه تزاد ما مستن تمام همه چا بجن مثلا میری که بینه برچه بخواه میری بجه ایزا بج بوی خوده هم لبرا چی دکنه هم چی دکنه لبرا همه چا بجن جبو خوده دا تفهم کر منطقه من نوسه چی بجن مثلا میری که عاجز بیاد بجه ایزا بج بوی خوده هم چی دکنه لبرا انتقام ایزابل اوسی کویسی اشتوي شغي او تنه جبوي خدي او عاجزي او تنه اما يتشا تجاكم بفرنسي جبو خوده پودیوری ره ما اشتاق وصل ما فكره حرف بحرف ما فكره تو بيجي بور ديو تم معناه ينامينا بالفرنسي اما تشي بيجن زاني اما بيجن سيل تو بلاي سی توله رابي بيجي ايزابيل سيل تو بلاي اون في كوا ايسي ادفرنا مثلا سيل تو بلاي تي معناه جبوي خدي كبابي كونتكسي ايزابيل سيل تو بلاي يعني سيل تو بلاي تي دكارا ورا معناه جبوي خاطري خدي زاني سيل تو بلاي ne fais pas ça باش بوي خاطري خدي ها نکه زاني معناه يبر on fait quoi ici ok قالتي جبوي خاطري خدي جام فرنسيا جهه فرنسي بيجين pour l'amour de Dieu pour l'amour de Dieu qu'est-ce qu'on fait ici les زیاده به کار ناینه مینا ما کرمانجا زیاده به کار ناینه درس ما 26 اما پرسه که جیا 26 او بکن دبیجه اوکی از کرمانجا بیجم دبیجه ام دو قولا دخوازن ام دو حرف قولا دخوازن ام چا بیجن ام دو حرف قولا دخوازن باران بیجه دورا بارانه ام دو حرف قولا دخوازن On veut du coca, s'il vous plaît. Alors, quand tu béjis 10 coca, tu béjis 10 قولا Du coca. Du gina, 2 أو حرف أو هي يا تركيدا 2 بيجي 2 جاردن بيجي On veut de coca, s'il vous plaît. Voilà, super. On veut 2 coca, s'il vous plaît. باشه تمام جام دوام بکن درس 27 اردن خواه حاضر که دبیجه مدام اویاج مرا ترجمه که مادام تو صدقه مادام تو چه سیپوره دکی دبیجه مادام تو چه سیپوره دکی Madame, vous faites quel sport? Ok, super. Madame, tu fais sport edeki. Madame, vous faites quel sport? À ma forme qui n'est pas, vous faites quel sport? Madame, tu fais sport. Madame, tu fais sport. Madame, vous faites quoi? Français, vous faites quoi comme sport? Comme sport. Voilà. Vous faites quoi comme sport? Ok. اما در باسی درس 28 ببین دبیجه او مینا من ناخبته از چا بجیم او مینا من ناخبته بارم یا جی حسن کو سر خطه و برا حسن کلم که ما مست دنگی متی؟ اره دنگی تاتی توی چا بجیم او مینا من ناخبته Il travaille pas comme moi. Voilà, super. Il ne travaille pas comme moi. Ou mina men nakhebte. Il travaille pas comme moi. Et quand tu béji ou mina me bash nakhebte, tu es béji Hassan? Il travaille pas bien comme moi. Super. Il travaille pas bien comme moi. Aynen. Il travaille pas bien comme moi. Ou mina me bash nakhebte. او مینا من باش نخرته
Voilà, super. Ama derbasi dersa 29 haben Erden tu bêjî berê min roman dixwendin lê niha ez çîroka dixwînim. نها از چیروکا بخونم Berê min roman dixwendin lê niha ez çîroka dixwînim. Avant, je lisais des romans, mais maintenant je lis d'histoire. Divir da divir da wek çîrok les histoires oui me fehme que tu sais bêjî. Je lis les nouvelles dibêjin. Bi fransî ji evra çîrokê evra hikaye ra dibêjin les nouvelles. Avant, je lisais des romans, mais là, je lis des nouvelles. Voilà, des nouvelles. Ok, ez çîroka dixwînim. Dikarî bêjî les histoires, yani ama ew nabe. Dibêjin des nouvelles, wek janrekî, sa dibêjin. Dersa siya kekê Hesen bira kelemke Hesen bi fransî bêje ez berê yani dibêje ez berê li Lîlê rûdiniştim lê niha li Parîsê rûdinêm. Ez berê Avant, rûdiniştim lê niha li Parîsê rûdinêm. Berê kelemke avant j'habitais à Lille, mais là j'habite à Paris. Super. Avant, j'habitais à Lille, mais là, j'habite à Paris. Là, j'habite à Paris. ترجمة ويتشبو حسن از برای لیلی درنشتم لینها از پاریس درنیم. سپر aynen وصا اوا درسا سیا بو ج درسا سی و یکا فرسک جبانا باران تک درسا سی و یکا داد بجه avant il était seul mais maintenant il est marié. Avant il était seul mais maintenant il est marié. اوا چه معنی؟ برای از تلی بوم لینها دقت که از نابجه دورده. Avant il était seul mais maintenant il est marié. برای او تلی بو لینها او زوجیه. Aynen. Süper. Dersa si u diya برا اردن کرمانجی ویا چکش مرا بریا گروه ام هر روز جبو درس فرانسی دهاتن کمله. Ela greve hem datan کمله جبو درس فرانسی. avant de la grève. Avant la grève. Avant la grève. دهاتن. On va. بيجي on va te معناه ام دچن. te چا بيجي ام دهاتن. ام دهاتن. Vision on est arrivé. نه برا حسن بيجي. ما مستعد بيجم on venait. Voilà, on venait. Super. Avant la grève, on venait à l'association pour apprendre le français. On venait tous les jours à l'association pour apprendre le français. بریا گروه ام هر روز دهاتن کمالش بوییم بونا فرانسی. اواجی برسا میاش درسا سی و دو دیا بو آنا درسا سی و سیا دورا کیه؟ دورا بارانه. تمام. دبیجه از بر طلبه بوم لنها از وکیلم. Avant j'étais étudiant, mais maintenant, avec qui tu veux? avocat.
Je suis avocat. Voilà, très bien. إجا دورا كيه؟ دورا أردن باوركم. بله. أردن دبيجا جبوي من باريس بردايا لجبو أمراه رنده. Pour moi, Paris est nul, mais pour Emrah, est bien. Voilà, c'est très bien. فرباشا. درسا 35 جبونا حسن. حسن تيچا بيجي بري جبو ما جيانا الفرنسي زحمت بو. Avant, pour nous, la vie en français, c'était très difficile. Très bien, bravo, bravo. فرباش. درس سيو حفتا باران توی چا بيجي ببوره مسيو از بدرنگي كتم. Excusez-moi, monsieur, je attends. Excusez-moi, je regarde. Excusez-moi, monsieur, Je suis en retard. je suis en retard. بله. فرانسی نا بجن از بدرنگی کتم فرانسی دو بجن از دناف درنگی دمه از دناف درنگی دمه وصاد بید Excusez-moi. درسا که بجن بدرنگی کتم بجن از دناف درنگی دمه je suis en retard اواجی پرسا میا اش درسا 37 بو ایجا بو درسا چلا برا باران خوازن که باران پیچا بیجی جروجا کو از تنمه یعنی جگاوا کو جوقتا کو از تنمه ورو از خارنه چید که Bon, ça dort à Hassan, oh. دورا حسن بو حسن تو کم که ببوره مخوشاش کرد حسن تو بیجی جگاوا کو از تنمه ورو از خارنه چید که واستنی ما از خانه کردیم. بله مثلا خیال که تو بری کچکا حوالا تا یا اون انی ماردنه کچکی خورنه چید که لیدی اون جهاز دقیقاً تو بجی جروج جگاوا که از تن مور و از خورنه چید که اویاج درس میا چلاده هبیه اینی جمله ها Quand je suis seul, je fais à manger. اگر تو بجی quand je suis seul je fais à manger تی معنا گاوا که از تن ما از خورنه چید کم لیتشتی که مگو بله. که مگو جروجا جگاوا که از تن ما ور از خورنه چید مستعلا نمیبینم. اویا depuis que je suis seul je fais à manger یعنی گاوا که تگو depuis que اویا فرما امتن depuis هم ببون بله بله. les aviages m'adabou depuis que je suis seul مثلا بجا je fais à manger تکاره هاج بجی je fais à manger depuis que je suis seul یعنی je روجا کو جو وقتا کو استنیم اوکی اول چکی زحمت بود راسته 41 بلا دوره اردن ایجا اردن خواه حاضر که 41 دبیجه وقتا که از زاروک بوم من هر روز کتابک دخواند. Quand j'étais petit, je lisais un livre tous les jours. سپر برسا درسا 42 دیاش بونا باران دبیجه avant انا از این کلماجی بیجم بری از ندهاتم ورا لینها هر روز تیمی بری از ندهاتم ورا لینها هر روز تیمی Avant, je venais ici. دبی ندهاتم ورا ما بجد دهاتم ورا بجد ندهاتم ورا لینها هر روز تیم Avant, je venais pas ici, mais maintenant, je viens tous les jours. برافو سپر درسا 45 همه چا بجن هون چما خواه ماکیاج دکن
هون شما خو ماكياج دكن حسن نوصل دور حسن حسن. بله. هون شما خو ماكياج دكن تجبو دو سي كاتشكا دو برسي وصا خيال كا هون شما خو ماكياج هون جبو تشي خو ماكياج دكن Pourquoi vous vous maquillez? Vous vous Non. maquillez? Non. Vous vous maquillez? vas-y يعني نزيك بوي لدي ساجينا تماما Pourquoi vous vous maquillez? Allez. Maquillez. Vous y êtes. Pourquoi vous vous regardez? Pourquoi vous vous maquillez? Pourquoi vous vous parlez? بله. Ok. باشه. دورا کیه؟ دور اردم. اردم توی چا بجی هون چی مال هفدونان هیرن؟ Pourquoi vous vous regardez pas? برافو تپر زوجی گو اوکی درسا 46 دورا کیه؟ تمام باران آرام. آرام هاتیه نابینم نه باران. نه بارانه دورا بارانه باران درسا 46 دبیجه دکتر پروبلم من هنه پروبلم من هنه آریشه من هنه درد من هنه تنویا بجش مرا Quand je me suis dit docteur. داد کاری بجی مسیو لو دکتر اوه نمیهمه تو یا مهم جمره اوه پروبلم من هنه به چا بجی Monsieur, je me problème. نه چه نبو پروبلم من هنه اردن بجن J'ai problème. اردن جی همه بجه خوانه ذکر برا J'ai un حسن بجن problème. نه من قلت يا بروبلم کی من هنه من قلت يا پروبلم من هنه حسن J'ai des problèmes. برافو J'ai des... برافو جي دي بروبلم Ah, des problèmes. ابي ما صارت بيجي حوالي من هنا جي دي زامي Mais tu reviens que moi, اوكي جمعة اف جيرو درسا خلاص يعني ما تكرار تشلو حف درسا كر بيجم باسا سري ماجي بتشكي جيش بو همن سري وجيش بي ام توم وجيش بكن انا بفرنسي قصه بكن on va parler en français maintenant à partir de maintenant c'est fini donc on a 15 minutes okay, 15 on a 15 minutes Oui. donc 5 minutes pour Baran, 5 minutes pour Erden et 5 minutes pour Hassan. Vous allez parler avec Fanny dans une minute. Vous allez parler avec Fanny dans une minute. D'accord? Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Même pas dans une minute, en fait, dans 2 secondes. Dans 2 secondes. On écoute donc, Fanny, est-ce que on peut t'entendre? Ouais, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Alors, qui veut parler en premier? Qui veut parler en premier? Baran? Oui. D'accord. Allez, on y va. Okay. C'est ça sérieux de personne je vois mon invité. Fanny, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu fais quoi ici? Je dessine pour mon projet d'art. Projet? C'est pas grave. Et toi? Projet quoi? Pourquoi projet? Projet d'art. D'art? Duro. Help. Ah, d'accord. D'accord. تعطي كمان بالية تعطي كمان
art, projet d'art, et je vais le ça vient avec projet, je crois projet d'art, de manière, projet avec هنري هنر صنعات هنري Ah, oui. Ah. projet هنري Comment se passait ta journée? Comment s'est passée ta journée? C'est pas... ta journée, comment se passait, passe Alors, oui, aujourd'hui, je travaille, je trop fatigue. Non, j'ai un peu fatigue. Bien, je travaille bien aujourd'hui. Bien passé. Et tu t'es réveillé à quelle heure? Quel est? Tu t'es réveillé à quelle heure? Quelle heure non, ça goûte. Tu t'es réveillé, tu t'es, je me suis réveillé. Je me suis réveillé كلمة تماما من خوان روكر لأن بكم جينا وجم من خوان روكر البجم از رابو نفسه Belle. أول بجد تساعد شنو ده خوان روكر يعني تساعد شنو شيار بوي رابوي donc on a déjà جواب خوب ده لجواب تجاوب خوشي ده تام بالفرنسي بده À quelle heure تجاوب خوب ده بيجا الساعة 70 شيار بود تو چا بيجي بيجي مخ راكر ساعة 70 الساعة 70 شيار je me suis 7 heures. Voilà, je me suis حتى بدل super beau تاني بيجي je me suis réveillé à 7 heures Je me suis réveillé à 7 heures. à 7 heures À 7 heures. Zor soru. والله non إذا بيا تجبدنا كافيا أبيا تجبدنا أيوة، je لا، me suis خبر. réveillé à quelle heure à 7 heures À 7 heures. أنا جوي ببرسا بيجا 2 ساعات چند هذا الشيار بوي Et tu? Non, tam cümle çeker. Non, tam değil cümle çeker. Tam. Ah, ok. Tu t'es, automatique. Je me suis, tu t'es de ben. Tu t'es. Fanny, tu t'es à quelle heure répété? Après ça, Tom Hachinonama répété ou non? Tu t'es réveillé. Réveillé. Ah, mais je me suis réveillé. Tu t'es réveillé. Parce que j'ai très dormi. تاخذ راكر ساعات شندة تشيال وي ساعات شندة tu t'es réveillé بتشوف ساعات شندة Tu t'es réveillé à quelle heure? Aujourd'hui, tu t'es réveillé à quelle heure? Je me suis réveillée à 14 heures. Ah oui. Ouais. T'as dormi? Hmm? Non, ça te rend bégim. T'as eu ça te rosé? Ah. Tu dors, tu dormais jusqu'à cette heure, jusqu'à cette heure-là. Tu dormais jusqu'à cette heure-là? Tu dormais déjà? Tu dormais à cette heure-là? Oui. Oh, c'est super. Ok. باران سترس تا خلاص بو چونکی دقیقه داشتی خلاص بون الان بینا خود ده امپرات سرتلا Merci beaucoup, Fanny. Erden Kerem geldi. Dengi metete. Dengi Erden خوشنایی برا حسن Kerem gel Hasan. Bonjour Fanny, Bonjour. je m'appelle Hassan. Mhm. Oh, comment vous vous appelez? Je m'appelle Fanny. Ok, enchanté. Enchantée. Ça va?
Ça va bien, merci. C'est la première fois que je te parle. Tu as fait quoi aujourd'hui? Euh, Je pense que c'est mon internet qui bug. comme d'habitude, j'apprends le français dormi. Reste chez moi. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Rien. Je reste chez moi. Voilà. Tu vas faire quoi ce soir? Ce soir. Je pars pas parce que je suis parti de midi. Hassan, t'as pas فهمنا que برساوي قلت tu vas faire quoi tu sais quoi Fanny? tu vas faire quoi ce soir tu vas faire quoi allez tu vas faire je fais tu fais quoi أم les aider كان déjà faire ou je vais tu vas les aider دابا azé tu y es tu y es بكيتش tu vas faire quoi tu vas faire quoi ce soir tu y es بكيتش إيشاف فيفار يعني فيفار تشبكي Je vais regarder des films. Je vais regarder des chansons. C'est comme ça. Je vais écouter des chansons. Super. Je vais écouter, oui. Bravo. Pardon. Mais tu mets pourquoi Hassan, bravo. Je vais regarder des films, je vais écouter des chansons. Super. Ça marche. Et tu géras un peu pour ça, on tu géras bien, Fanny, et toi, tu vas faire quoi ce soir? Je vais tricoter Oui. et je vais manger. Voilà. Tu fais à manger? Oui, oui. Très bien. Et toi, est-ce que tu fais à manger? Oui. Je fais à manger toujours, tous les jours. Tous les jours, il y en a tout le temps. Tout le temps. Tous les jours, il y en a tout le temps. حسن ساعات تخش ساعات تخش جي از حاسكم دقيقة تاهي مويا از حاسكم تجي دو برسون جي بكي Allez, carrément. بيجي بيجي بيلون انت هنا جبوي صبي بيلون انت هنا يجي تا بيلون هنا Stop بلون شنو هاد بلون؟ هالبلونة Fanny, t'as des plans pour demain? Oui. Oui. Demain, je vais aller à ma leçon de conduite. Oui. Je sais pas s'il comprend. J'ai pas très bien entendu ce que tu as dit. Je vais aller à ma leçon de conduite. Ok. Ben, comment ça dit que je vais aller à OV, à mon budget de quoi? Je vais aller, il y en a à Zahara. Je vais aller à ma leçon de conduite. Conduite à la en joutant درس en joutant. باشه ساعت تخوش برصا دني جرا بيجا حسن بيجا تو چند پاره دادی جبو وی درسی
Voilà. Fanny, combien d'argent tu payais pour cette... Course, c'est quoi le Belgique? Non, cette course? Voilà, pour ce cours. Pour le cours. Je sais pas, 600 euros? Ouais, 600. Tu goûtes, Hassan? 600 euros. 600 So euros, good. tu m'as 600 euro? Non, 600 euros. 600. 600 euro. Ah. 600 euros. Ok. كان بوشة ساعات تخوش Pour un mois? حسن دنجي متيتا C'est pas le même satellite. هرهبي ساعات تخوش من نويسيا 600 euros 600 euros يجاوب كو أردن مساعد بأردن تجي كلام كان Non, Moustapha. On va commencer, Fanny. Ouais, Salut. salut. C'est difficile hein, parler comme ça. Mais en fait, ils sont beaucoup plus bavards quand on en appelle privé, tu vois. Oui, ben oui, là maintenant, c'est un peu timide parce qu'il y a Ouais. plusieurs personnes. C'est ça. Ah ouais. Non, c'est quand je parle ici, j'oublie à tous. J'oublie tout, j'oublie tout. Ouais. Ok, ben, c'est normal, hein, c'est normal parce que tu parles sous le stress. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, genre, ils se débrouillent super bien, Erden. Comment? En vrai, ils se débrouillent super bien, Erden. Alors Genre, là, ils parlent bien. oui, il est fort, il est fort. Ouais. Fanny, comment tu as passé ta journée? Tranquille, tranquille. Et toi? Ah, bien. Je me suis réveillé à 10 heures. Ouais. 10 heures. Après, je suis sorti. Je vais marcher un peu. Mhm. J'ai marché. Tu as marché où? J'ai marché à côté le Seine. À côté de ça? Moi, c'était Tchemchibou. Rivière. Rivière, à côté de Ah, la Rivière. Seine. Mhm. Ouais, la Seine. Seine. Après, ama işte marché hem ne ya bu alışveriş. Bazar. Au bazar البيت. Ay. كنت بيجي je vais au marché هتشمع بازاري. البازار الزرزة هي. Ay, tüm menek bazar kırı. Az bu khasım. Je suis allé au marché, tu m'as bazaré, voilà. J'ai acheté, j'ai fait les courses. J'ai fait les courses même. J'ai fait le course. Voilà, j'ai fait les courses. Après, je suis arrivé chez moi. Mhm. Après, je lisais un peu de romans. Ouais. Après, un peu, j'ai dormi. J'ai dormi. J'ai dormi. Voilà. Ouais. Comme ça, c'est bon. C'est très bien, c'est très bien. Alors, on a Erden, tout cas, j'ai l'objet M, j'ai l'objet Fanny, M, Pero, Spostiken. Spostiken, fille, qui donne, nous remercier. Comme quand tu vois dans mon hobby, tu es remercier. Tu es obligé M, Pero, Spostiken. On va remercier. Pero, Spostiken. Non. On a. Non, on te
Ah, on te remercie. On te remercie. On te remercie beaucoup. Ah, on te remercie beaucoup. Bene. من نویسی Pour te me parle. ویش بیجه جبو مرا خبر داره. جبوك من خبر دايه او پرچه در باس بیه لما تبیجی pour nous avoir parlé. Pour nous avoir parlé. قالم بجیم pour t'aider. Pour ton aide. Pour ton aide. برا لكارياته. Oui. من أبيجي نويسي جماعة. On te remercie beaucoup. Alors, c'est très bien. Moi aussi, je te remercie, Fanny, pour ton aide. C'était très utile pour nous. On te remercie aussi. Alors, je veux. Ben, de rien. C'est notre travail, quelque sorte. À cause de toi, j'apprends beaucoup de choses. À cause de moi. Ok, alors tu sais que je suis avec him. À cause de toi, tes mains, je riais, je bertais, je riais. Il y a le check négatif. Tu sais que n'est-ce pas? Je bertais. از بیشم گره بیشه گراس اتوا. Voilà, avec besoin grâce à toi. بخير hotel, yanji besay hotel. Ok. Voilà, envia جيهين ببن, envia ici. لما بقول يجي ساعات طبعا خوش درس ما خلاص بو، اما درس ما داوی بو. به آوین درس تنه لی بلکی سالا پیشیام ام دو کما چیکن. اگر ام دو کما چیکن امی گازی بکن. امی بیجن اشتا کما پیش کرد یه هم دکارم ورمی کمی. بله. ویست من سراس کرد من نبیست کاری دیسا بیجی. من نویس بنیره à cause de toi je riais grâce à toi بخيراته يعني à cause de toi négatif grâce à toi يعني بخيراته grâce à toi merci beaucoup دويا جمال وكيلكم مگو هاوین درتنه ما نها برب داوی و ما نهاده ام دیسا بانک بکن صديصات أمي درسة كي نو تشيكن لجبرا كاسي كو كان زنا عن مينوات السريدة نه ما تري تشوم ما تسبيكن لأجر أم دو كوما تشيكن أصلا كوما يكو كان زنا كوما كو بتاكي زنا مينوات أمي بيشارل غازي بامكن أمي بيجو كوما دياج تشيكري أول راسي قالت ماري نيفي ريدا نيلا ولا إن شاء الله أجر أم كارباري خو بقدرن أم خو بيجينن أم خو بيرا بيجينن امی بکارم چک یعنی هر وقت خبری بدنم ما مست انري فيها جبو هذه مثلا ذاك بس صار في شو مت درس بيمين شينك بله ام بدايه كانوا كلهم ببن يعني بيش كان زمان فرنسا ویگاوی هر درگردیه لی سالا پیشیا ما نهاده ویل فرانس ویل پاریسی گلک جیوابن گلک قرصین یه کومل خیره یه جبونا بنابرا یه جبونا مرتجیا او درسانا و وابن گاوا که اونا وابون شخوی کما مرهی از سر کمیش ورا بیجم فلان داری اگر اون حاضر که همه قیده خوچه ترباش امی اوسا خبری بدنم یعنی هونجی جبیر نکن هونجی بپرسن دیسا برا ورا بیرا اولا زاره ايام باخذ هربا زاتن از دچم قرصه کاوسا او جی نا گرتینه جبروی نه آنها گرتینه وکی کومگو آنها گرتیه اذا ما شباب من خير خوشیده به خاطری و سلام سپاس جوار فانی سالو جالك پیش خستن جوار كثير سپاس بعدين ما قلت فين كانت دانا كيفن انا ببراعز ماموستا جبو امتحان عم تشبكن جبو امتحان جی هم بریارک ندایه هی ندیاره امن کانون هر کم بدن امرستان کمی خبری بدن
يعني امتحان ما يبول هاو بقى نا بإنترنت نوبة أمي بين بول هاو امتحان چنابت سنی تنبه چنابت راستا باشه Fanny, tu voulais dire quelque chose? Oui. Est-ce que tu vas leur en parler du meeting que je veux faire avec ton groupe de Kurdes et le groupe de Français? Le meeting, Ouais. la réunion. Qu'on va peut-être faire. Oui. Ça, je vais leur dire quand ça sera sûr sur le groupe. De toute façon, ils sont tous sur le groupe WhatsApp. Donc, ça ne va pas être difficile. Ok? Allez, bonne journée. Au revoir. خاطري بابا سركبتي